Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo n'uriya mashariki. Turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 2024. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na Sentama. Sentama, Noheli nziza. Noheli nziza kuri twese mushakamba, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri wowe n'abawe. Urakoze cyane namwe kandi abakunzi ba n'uriya mashariki bose, Noheli nziza, umuryango wawe ndetse n'abagize imiryango yabo bose tubifurije Noheli nziza. Urakoze cyane. Mu miriputo cyangwa se urugamba rurakomeje hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hafi na Goma ndetse na Rubero. Menya batari bugere Noheli nziza. Hariya birashyushye mushakamba, ni itanura, haba hariya ni ubundi bageze muri Nyiragongo, nubwo tuvuga Kibumba Yego, tuyitirira kiriya kibaya, ariko bageze muri Nyiragongo. N'amakuru ahari ni uko mu mugoroba mu 23 yari yabasunitse, irabasunika cyane ibagarura hino, bazana hino ahegera Goma cyane. yego. Bari nko mu birometero 15-16 kugira ngo ugere i Goma. Urumva ko ni ahantu hafi, kandi hariya haba hari hejuru. Goma iba ifite ikibazo, n'uwashaka kurasa Goma biba byoroshye kuko aba ari ahantu hatumburutse. Goma iri ahantu mu kibaya. Urumva rero ko FARDC n'ibyivuga yigamba ngo yigaruriye hehe na hehe, ni ibintu by'ibinyoma. Hirya naho rero, hirya naho hari ahantu ni Kasiki, ni Kanyambi. Kanyambi buriya yari irimo hagati. Irimo hagati ni ukuvuga ukuntu irimo hagati ni ukuntu M23 iri Mambasa, noneho baragenda bagahuriramo hagati Kanyambi, abandi FARDC iturutse hirya, ugasanga rero barimo barahondaguranira aho ngaho hagati. Ariko biriya byo kuvuga ngo FARDC yigaruriye Mambasa ni ikinyoma, ni cya kinyoma cya FARDC rwose. Ni nk'uko nabonye kare, nigeze kubona banditse ngo bisubije agasozi ka Nyundo. Agasozi ka Nyundo ni hafi y'u Rwanda, ni ahantu bita kuri 3 antenne. Yego. Hariya rero ni ibirindiro bikomeye bya AFCM 23 kuva na kera, kuva igihe EAC yazaga. Yaraje ijyamo hariya hagati, bo baguma kuri hafi ya ziriya antenne. Yego. Nahoze mbona bananditse ngo bahisubije. Bandika ngo bahigaruriye ngo agasozi ka Nyundo. Ariko ni propaganda, ni ibintu by'amagambo byo kubeshya. Ngira ngo imirwanire cyangwa se imikorere yabo ya FARDC mu ntambara zo ku rugamba zo ku munwa, kuko izo urugamba rwa nyarwo ntazo bashoboye, ni ukubeshya gusa, ni ukushaka gukura abantu imitima, ni ugushaka kwinezeza, bazi neza ko bari kwinezereza ku binyoma bari gushyira ku bantu. Usiye ko nta kwinezeza nanone mbibonamo, ahubwo ni ugukura abantu imitima, kuko bazi ko M23 ikunzwe n'abantu benshi. Yego. No gushaka gushisha cyangwa gukinga ibikarito mu maso abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahunze batangiye kugira agatima ko gutekereza gutaha cyangwa bafashe umwanzuro wo gutaha, ndetse n'abandi kugira ngo babuze umutekano, babateshe umutwe, bareke gufata umwanzuro ukwiye. Ariko ubundi kiriho nuko urugamba ruyobowe na M23 ni irimo gutsinda. FARDC iricuza impamvu yagabye ibitero, uko nguko niko kuri tere. Yego. Ngira ngo twareba zimwe mu ngingo tugiye kugarukaho. Yego, twazireba kugira ngo abakunzi bacu bumve umurongo tugiye kugenderaho. Ingingo tugiye kugenderaho ni 3.
ingingo ya mbere M23 yaciye impaka icecekesha FARDC yigamba kwisubiza Mambasa. Ingingo ya kabiri igifaru M23 yafashe yagicyuye mu bice bitekanye yabohoje. Iki gifaru cyari koroje Mushakamba kiriwe kihariye imbuga nkoranyambaga zose kuko FARDC bagifataga bakabihindura ukuntu bakajya muri Photoshop ariko bagasigaho ibirenge bya Lieutenant Colonel Wiringoma. Bahanaguraga ibindi bakibagirwa guhanagura ibirenge byambaye inkweto, ibirenge bya Lieutenant Colonel Wiringoma. Ingingo ya gatatu ni amakuru ava ku rugamba no kwifuriza Noheli nziza abakunzi bacu. Ibi turaza kubikora Mushakamba, reka tuzamuke duhere hariya. M23 yaciye impaka. Tutaratangira amakuru aturuka i Rubavu, yego, nuko ku mupaka wa Kabuhanga haba haguye ikibombe. Ku mupaka wa Kabuhanga rwose, yego, ko haba haguye agakompura gatewe na FARDC. Nonaha rwose muri mugoroba. Ibyo rero nibyo bimwe bavuga iyo baharasiye nk'uko bateye bari kure. Yego, buriya baravuga bati twahigaruriye. Mu kanya baraje bavuga ngo bafashe Kabuhanga. Umupaka wa Kabuhanga turimo turawugenzura. Ngizi byaho ngira uhora bimenyereye n'abadukurikira umunsi ku wundi nabo barabizi. Ibyabo rero ni ugutera ahantu ikompora bakavuga ngo bahigaruriye, ariko bikahita bigaragara kuri kukigaragaza. Tutangire n'inkuru. Yego, dukomeze. Ako kari agaciyemo, ubwo tugiye kuyakurikirana turaza kuyabagezaho ku buryo burambuye nyuma. Yego. Twakomeza, reka tukomeze ingingo z'ingenzi twari tumaze kuzivuga. M23 yaciye impaka icecekesha FARDC yigamba kwisubiza Mambasa. Ibi bimeze bite? Yashyize hanze video. Yego. Intare za Sarambwe ziri Mambasa. Yego. Ubona nta n'isasu zikanga. Yego. Bisobanuye ko Mambasa intare za Sarambwe zari zisanzwemo. Yego. Ahubwo ni kwa kudasahinda kwabo. Yego. Abandi bakabyuriraho babeshya abaturage. Yego. Ariko kuba M23 yafashe umwanzuro wo kugenda ibanyomoza gake gake. Yego. Ngira ngo ni ibintu biratuma abantu baryoherwa n'iminsi isoza umwaka. Yego. Rero ni muri urwo rwego nahoze mbona video irimo abantu benshi. Yego. Barimo banavuga n'ikinyarwanda za ntare z'Imasisi na Rufiji. Bifotoza ngo mushyiremo neza. Bari ahantu hari monima ya yego, ya mutware wabo niba ari we batangi niba ari inde. Umutware wabo, umwami wabo, ngira ngo uze kuyikinaho. Yego. Abantu bumva byumve. Yego. Noneho tuze dukomeza tubabwira, dushyiraho komantere zacu ndetse tubabwira n'amakuru. Yego. Tukiri aho rero nkishaka. Yego. Ubundi buriya ntabwo ari ibyo gusa hariya muri Rubero. Ntabwo ari ibyo kuko M23 imaze kubakubita, yabashwiragije ahantu habiri. Ndaza kubakubwira, reka tubanze twumve iyi video. Yego. Bo barivugira ikinyarwanda, ntihakenerwa no gusemura cyane rwose. Reka twumve. Ihangane ize. wahakoze kandi uko narabwire kugenda. Numva ko bivugira ikinyarwanda cyakurya hariya yuzuye. Ndababona bagenda. Banza FARDC yaragize umujinya ikarasa iriya monima kiriya kibumbano. Ndabona gitoboye rwose, sinzi niba ubibona nawe. Ndabibona. Bari kunze isakaje niba ari amategura.
ni amategura kandi barimo baragenda mu muhanda w'igitaka. Ni ahantu bari mu mahuriro y'umuhanda kuri ya munini. Urumva ko aha hantu barahasanzwe Mushakama. Ntitubibona se? Numvise uvugamo ngo hano sibwo bwa mbere tuhageze. Cyane rwose hari ifoto nanjye nigeze mbona hariya. Nuko nabuze aho nayibitse. Aha ngaha sibwo bwa mbere tuhageze. Nubwo bw'ubururu. Numva ko bavuga nta mushiriro. Baravuga nta gihunga. Urabona ko rwose ari ahantu nta mirwano ihaheruka. Hano hantu nta mirwano ihaheruka Mushakamba, ahantu baraharenze kera cyane. Ariko ahantu hagomba kuba haba imvura ntiyabura. Turibuka ko iyo intare zafashe ahantu zihafashe bakiharwanira tuba twumva amasasu kure, ariko aho habe na twa nta masasu ahari rwose. Ntari yarirangiye kereka niba hari indi ishyiraho niyo ngiyo. Yego ngira ngo hari amagambo y'ingoma yayiherekesheje. Amagambo avuga ngo iki? Reba nayaguhaye munsi ya foto bari gukora photoshop. Kandebe hano irahari. Ingoma hari ibintu yavuze byinshi koko ndamubona n'umufotora hirya no hino. Aho yanavuze umwe mu bayoboye yababwiye ngo hari igifaru bo bagaragaje, ariko icyo gifaru nicyo kiri yahagazeho. Urumva? Yego. Arangije yanditseho, yashyizeho amafoto abiri. Yagizeho ifoto y'igifaru agihagaze imbere. Ntabwo ari iyo, ariko niyi reka tuyivugeho. Nta kibazo, ariko twayivuzeho mu kanya kujya kuri bya gifaru. Aho hagaze imbere y'igifaru yandikaho ngo original. Tuvuga niyo foto y'umwimerere. Noneho FRDC iyo barimo gukoresha bakora propaganda basibye biranga, amaguru ya Lieutenant Colonel Wiringoma asigaraho n'akaboko k'inkokora, n'akaboko kariho n'ikirango cya Kongo. Arangije urabona yahashize mu mutuku, mu ruziga rw'umutuku hombi. Arangije munsi ya hahandi bigana ba Kongo FRDC yandikaho ngo vous êtes même incapable de pirater. Nta nubwo bashoboye kwigana, biganye basigaho akaboko ke. Kandi noneho bagaragazaga ngo igifaru cyabo niba kibagize bati barimo abishongora ati no kwigana ntabyo mushoboye, urabona mwasibye musigaho akaboko kanjye cyane. Aya magambo rero ngaya. Yego. Yavuze ati les lions, ubwo ni intare za Sarambwe nyine yashakaga kuvuga. Les lions à Mambasa cet après-midi. Izi ni intare za Sarambwe i Mambasa kuri iki gicamunsi, kuri inyuma ya saa sita. Aucun centimètre ne sera arraché. Nta santimetero n'imwe bazatwambura cyangwa bazadukuraho. Ni par faible FRDC, haba ku banyantege nke ba FRDC, ni les drogués sud-africains, haba n'abishwe n'ibiyobyabwenge bo muri Afurika y'Epfo. Yego. Ni les maudits FDLR, haba ibivume byo muri FDL. Ariko uyu muhungu arababwira cyane. Ni les fumeurs de chambre ni les fumeurs de chambre Wazalendo, haba bamwe b'urumogi ba Wazalendo, ni les extrémistes FNDB, haba abahezanguni bo mu ngabo z'u Burundi,
ni reflatere mercenaire, haba indyarya z'abamercenaire zibesha ko zizatsinda ntizitsinde. Lieutenant Colonel Bahati avec ses troupes. Sa combat sa victoire. Intambara 100 intsinzi 100. Ayo niyo magambo ya Wiringoma. Urabona ko bariya bari mwira video bayobowe na Lieutenant Colonel Bahati rwose. Ariko arababwira pe, ni ngombwa ariko kubabwiza ukuri, ni bene wabo barabazi, arababwira bakunda ibinyoma. Uyu munsi rero uyu munsi ntabwo muri Rubero borohewe. Yego. M23 ARC hariya muri Rubero yashenye ibirindiro bibiri bya FRDC nabo bafatanye. Hari ahitwa Kahutwa, hakaba n'ahitwa Mbangi. Aha yabasenyeri rwose irabamenesha. Uzasarambwe nta mikino nta n'imbabazi. Nta mikino irimo, yabamenesheje. Abahaguye niba ntaramenya ngo ni umubare ungana iki. Birumvikana cyane. Ngira ngo ikiri hariya ikiriho ni kimwe. Yego. Uzasarambwe zakoze akazi kandi ziracyanagakora. Baracyanagakora. Aho M23 controle bararya Noheli neza. Yego. Ariko ahandi ni hatari. Ni ibibazo. Abegamiye leta ngira ngo babayeho nabi. Birabakomeranye. Birakomeye. Twajya no ku yindi nkuru. Reka tujye ku Gifaru M23 yafashe yacyuye mu bice bitekanye yabohoje. Bimeze bite byo? Ni nyuma y'ibinyoma byinshi. Yego. Hari nabivuzeho cyangwa mu kanya tukabivugagaho. Yego. Tuti barimo kubeshya cyane. Yego. Tuti ibinyoma birahari, barimo kweditinga bagafata kugira ngo wenda abantu barabona ifoto Intare za Sarambwe zayishyize Igifaru kuri biro. Yego. Ubona ko hatandukanye naho cyari kiri. Yego. Mu kanya turi buze gukoresha amafoto ariko amavideo nako. Ariko icyo abantu bagomba kumenya nuko M23 yakoze ibishoboka byose nyuma yo gufata kiriya Gifaru. Aba extremiste ba FARDC bakagihindura, bagafata Photoshop bagasibaho Wiringoma, bakavuga ko ari cyo cya original, ariko basigaho akaboko ke n'ibirenge. Yego. Twabivuze kenshi, uribuka ubwo hafatwaga ibifaru bya Afurika y'Epfo byo mu bwoko bwa Nyara, itangazo ngo yabyisubije. Babyita Nyara, ni mu bwoko bwa Nyara. Ngira ngo Nyara ni iki, ahubwo za zindi zari brand ziri ku rundi rwego. Oya, Nyara ngira ngo ni bimwe bifite amapine. Ababizi baraza kudusobanurira. Baze kutubwira, ariko hari umukunzi wacu ugeze kwandika ikintu ngo arapigi ngo ntirasa indege. Niba twabivuze umuntu yibeshye yihuta, ariko uko yabifashe ntabwo ariko biri. Twakomeza. Yego. Nibyo bagiye bamenya ko tutari abahanga mu ntambara, no muri twe ntawe wize igisirikare. Yego. Wize itangazamakuru n'andi masomo bifitanye isano. Yego. Rero icyo bagomba kumenya, iki Gifaru Intare za Sarambwe zagifashe zigikura muri biriya bice birimo intambara. Yego. Barakizana bakegereza mu bice bitekanye, aho rwose cyatwaho abaturage bakabibona, kikinjizwa mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo Wiringoma ubwo yagipostingaga ejo yaravuga ati muzane batiri twiteguye akazi, kandi ikindi biragaragara ko kino Gifaru kikiri kizima. Twigeze kubona ahantu bari bagitwaye gushika. Twigeze kubona ahantu bagitwaye, hari ibyo bari bagitwaye. Yego, nizo video turi buze gukora kugaragaza. Wiringoma yavuze ati muzane moteri. Yego.
ubwo nyine niba itari irimo cyangwa yarabivugaga yikinira wenda amavuta yari atarimo yashyizwemo. ikiriho ni uko ari igifaru cyafashwe kikiri kizima 100%. ejo kirahindukira kikarasa FARDC nta mbabazi. abarashwe na Kalashnikov ibifaru noneho birabamerera nabi. reka tukereka abantu. Yego, tukereka abantu rwose bagitwaye kigenda. kandi kigenda mu bice bitandukanye atari ahantu hamwe. Yego, hano ndakibona cya giparitse imbere y'inzu y'amategura. ariko inzu ishobora kuba ari iy'ubuyobozi. niyo mpamvu nakubwiye nti ni kuri biro. iyi ni inzu y'ubuyobozi rwose urebye imiterere yayo. n'abahazi barajya batubwira hariho. Yego. kuko hari abadukurikiye bari muri ibyo bice cyangwa se barahabaye. igifaru ngiki kirimo kiragenda. kiragenda rwose. urakibona uko kirengarenga hirya. Yego. None ya video babanje kucyatsa. Kigeze imbere y'inzu ye ifite akantu kameze nka etaje. Yego. urabona ko kigenda rwose. hari ahandi rero kigiye kiba kibisikana n'abaturage. hari ahandi ngira ngo ahangaha ho ntabwo ari mfashe umuhanda ariko hari ahandi ngira ngo ni muri biriya bice bya Mombasa. Yego. sinzi niba indi video nayishyiraho. Yego. uraza kubona aba basore rwose. ni ahantu hameze ni mu mahuriro y'umuhanda ariko na cya gifaru urakibona hakurya kigenda. kibona cyerekeza nko mu ruhande rw'iburyo gikurikiwe n'imodoka double cabine double cabine. ifite akakaroseri inyuma. Yego. abasirikare barimo barakata ahantu hari imodoka y'Jeep. igifaru rero ukakibona kirenga mu muhanda wo hirya. Yego. hari indi video itambukamo umumama. video itambukamo umumama turore. Yego. ni iyi ngiyi irimo moto. arimo aramubwira uko foto. ariko naho kirahari. urabona kigenda kinyuze ahantu imbere hano hari imitaka ifite. rwose. igifaru rero kiraza kuri koroza vuba aha ngaha. reka twikomereze. Yego. kugira ngo abantu barabibona baraza kubibona. twajya ku makuru ava ku rugamba. mbere yuko tuhagera ngira ngo n'ubundi ni ibitwinjizayo. Yego. warashe cyangwa barashe kompura Kabuhanga. Yego. ni abakubiswe bamwe birataga ngo bafashe 3 antenne. Yego. Nyundo. Yego. intare zabaretse binjira y'ubundi zirabakubita batashye bagize umujinya barasaho babonye. ngira ngo ni ibisanzwe kuri bo. ku makuru rero ava ku rugamba. Yego. Kaba abantu bari Rubavu n'abandi cyane muri Busasamana. Yego. bagiye bumva ko hakujya byari bitari byoroshye. hariya baba bari iruhande rwabyo. ni abantu abaturage baho barakubwira niyo barashaka kubwira ati iyo ni imbunda yo mu bwoko ubu n'ubu. habaye imirwano intare zasarambwe n'ubundi zibasubiza inyuma. ikintu abantu bagomba kumva ushobora kumva uyu munsi tuvuga ahantu harwaniwe n'ejo twarahavuze. Yego. ku bw'umutekano abantu benshi bari Goma mu 21 ishaka kushoya intambara muri Goma neza. usibye gukubita umwanzi agahunga. Yego. ubundi 21 igakomeza ibirindiro byayo. Yego. ariko ubundi nuko nguko byifashe. ntabwo 21 iteganya kwinjira muri Goma cyane ko tujya mu minsi mikuru. Yego. ndetse n'imitego bashaka kuyitega no kugira ngo ibe yarasa mu mujyi wa Goma. bavuga ati yahengereye iminsi mikuru igeze irasa abaturage nk'uko bayigerekeho ibyaha nk'uko basanzwe babigenza.
benshi bari biteze mushakamba ko baza ngo kuri Rubunane Igoma basangira na AFCM 23. ngira ngo n'ingabo zirimo z'umwanzi niyo yaba yagezemo ubunane bwaba ari ubw'amasasu ntibwaba ari ubwa Goma ntabwo ari ahantu hafatwa nk'uko Rubaya yafashwe. Rubaya bari bafite aho bahungira n'aho babakubita bakajya. Oya, Rubaya ni n'igiturage ariko sari umwanzi wamukubita agahungira mu mazi mu Rwanda. Rubaya ni n'igiturage buriya nuko abantu wenda bavuga Rubaya batayizi. Niyo nagize amahirwe yo kuyimenya, na isoko ryaho nariremaga mfite imyaka mike, muto cyane, ku myaka nk'irindwi naremaga isoko ryaho. Rubaya ni igiturage. Tandukanye rero na Goma ni hantu niyo ukigeraho bwa mbere usohotse mu rugo wari urimo ukarenga nka metero 100 ntabwo ushobora kwigarura ngo umenye aho waturutse. Yego. Ikindi hungabana rya Rubaya buriya rigendana na Rubavu na Gisenyi. Yego. Abantu bajye nako ihungabana rya Goma rigendana n'ihungabana ry'umujyi wa Rubavu. Abaturage ba Goma n'aba Rubavu ni abaturage udashobora gutandukanya, ntabwo babatandukanya. Hari n'abo usanga bahatuye hombi, bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hariya, bwaba ubucuruzi buto bwaba ubucuruzi bugari, usanga abo bantu urahababona. Rero ntabwo byoroshye kubatandukanya, ntabwo buriya Goma na Rubavu ni magirirane. Yego. Barahahirana cyane ku buryo kubabuza guhahirana ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye, ndetse n'uyu munsi mu mujyi wa Goma. Yego. Habayeho kurasa aho hari ababyeyi babiri bapfuye bishwe. Yego. Bishwe na ziriya Wazalendo cyangwa FARDC birumvikana. Yego. Ubwo muri Nyiragongo nuko byiriwe, barwanye, bateye amabombe, intare za Sarambwe zirabicecekesha. Yego. Birangira gutyo mu bice byo muri Rubero naho nuko habayeho imirwano, intare za Sarambwe mu kanya batubwiye imijyi zigaruriye. Yego. Rero abantu bamenye ko uyu munsi wije intare za Sarambwe ziyoboye urugamba, zihagaze bwuma ku rugamba, ari agahinda n'umubabaro ku mwanzi. Yego. Ahandi hantu harimo kubera imirwano muri iyi minsi, uhereje ubundi ni muri Masisi. Yego. Agace ka Gatare. Yego. Yegereye Gatare. Ndetse no mu bice by'ahitwa Kavuta ni hirya cyane. Hirya urenze hirya, icyerekezo iyo mvuze hirya ubwo icyerekezo uturuka nk'Igoma umanuka ugenda Gatare, tuvuge ko wigeraho mbere yo kugera kuri teritwari ya Masisi, icyicaro cyayo. Yego. Noneho ugeze Gatare werekeza nk'Imasisi, ahandi ni ibumoso, ni mu ruhande rw'ibumoso. Ubwo ni mu cyerekezo cyo hirya za Gatare. Ahantu harimo kubera imirwano, njyaho n'ejo yarabaye, n'ejo bundi yarabaye. Hari ejo bundi ngira ngo bari bateye 10:00 zo mu rukerera. Yego. Baturutse i Gatare bamanuka ahantu umuhanda werekeza mu Gisuma, aho bita mu Mutigezi, bakubitanira hariya. FARDC Wazalendo barahababarira, ngo bahataye n'uwari umuyobozi, yari umuyobozi wungirije ngira ngo ariko yungirije ziriya nyatura zo kwa Mutayomba. Yego. Yungirije Mutayomba yarahaguye, barahamutsinze. Hari n'abandi benshi bahaguye ku buryo imirambo bayitwaraga ku mamoto bayijyana kuri teritwari epfo. Rero harimo kubera imirwano, nuko ikibazo hagira gusa ni kugira ngo uzahamagareyo cyangwa se uzamenye amakuru yaho, ibintu by'imiyoboro bisa n'ibyacitse.
birumvikana ni ahantu hamaze igihe kinini n'imirwano, ni n'ahantu hagoye kuhagera, ndetse umuriro waho uba ugoye kuwubona. Usibye n'ibyo na network zaho ntizoroha. Ikindi bwana Sentama ni uko hari FDLR nyinshi zitifuza kuhava, zizahakurwa n'umuriro ukomeye. ngo zakomeje gutitiriza Rubaya, zigume hafi aho zumva akayaga ka Rubaya, ariko barakubitwa buri munsi, bakubitwa inshuro nyinshi, bakiruka bakongera bakagaruka aho hafi. Gusa hari umuntu twaze tuganira wabo kugira tese kubera iki M23 babona ko ngo idashaka gufata hariya hantu, kuko irakubita ikisubirira mu birindiro byayo, igakubita igasubira mu birindiro. Yego. Nuko bikomeza kumera. Kibazo se izamanuka ite, izakubita za Bugabite, za Karandi zazikuramo ite, teritwari zazikuramo ite, kwikubita ikongera ikisubirira mu birindiro. Ibyo bintu rero ntabwo barabisobanukirwa, ariko burya baba bafite uburyo bwabo bw'imirwanire bagenderaho. Ntabwo ari twe tubabwira ngo murwane mutya. Nibyo ni amayeri y'urugamba. Yego. Kandi inkoni ihiye igihe, ahantu naho hafatirwa igihe cyaho. Niko bimeze. Rero unyemereye twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo, ariko tugashimira cyangwa tukifuriza Noheli nziza abantu badukurikiye. Yego. Badahwema kubana natwe. Hari abantu rwose baba bataryama badakurikiye Umuco Wacu TV cyangwa n'uriya Mashariki. Hari abantu babyuka mu gitondo bafungura telefone cyangwa ubundi buryo computer, bakabanza bakareba bagasura Umuco Wacu TV na n'uriya Mashariki. Abo bantu nabo kuzirikanwa kuri uyu munsi. Amakuru bwana Mushakana cyane rwose. Abo ni abantu bo kuzirikana cyane, tukababwira tuti mwe n'umuryango wanyu wose n'inshuti n'abavandimwe tubifurije kugira Noheli nziza. Ubwo n'umwaka mushya nujya kwinjira naho turi kumwe tuzabifuriza. Yego. Rwose twizere ko Noheli izabera nziza, bayisangire n'inshuti n'abavandimwe mu buryo bwose bakoresha muri iki gihe. Guhura biragorana, abantu basangira bakoresheje akanyenyeri ko kohereza amafaranga, abantu basangira boherezanya amafoto, ariko bose bakanezerwa. Yego. Ubwo rero abantu basangira iminsi mikuru baryoherwe, tubifurije kuryoherwa nayo rwose, kandi bibabere iby'umugisha. Bimere bityo rwose, bibabere bityo. Reka tugane ku musozo rero, twibutsa abari badukurikiye, twaganiriye kuba M23 yaciye impaka icecekesha FARDC yigamba kwisubiza Mambasa. Ikindi igifaru M23 yafashe yagicyuye mu bice bitekanye yabohoje. Yego. Amakuru ava ku rugamba ngira ngo twayavuzeho, twavuze muri Rubero aho ARCM 23 yashenye ibirindiro bibiri bya FARDC. Tuvuga hano mu kibaya amaze kugwa igisasu hariya hafi ya Kabuhanga, ni muri Kongo, ariko ni Nyundo. Tuvuga n'ibirimo kuhabera bijyanye n'imirwano. Yego. Aho ARCM 23 imaze gusunika FARDC yiganisha Igoma, ikaba imaze kwisunikaho intera itari ntoya. Ikindi rero twaganiriyeho, twavuze banyarukiye no muri Masisi ahitwa Igatare, Kavuta, ibice bya Kaniro, ibice bya Gisuma, ahantu bita mu Bidegede.
turagira ngo tubashimire rero kuba mwadukurikiye, umugoroba mwiza kandi n'umwaka mushya muhire, noheri nziza. Ni mu kanya saa sita ku bayizihiza, saa sita z'ijoro, ngira ngo hari n'abari mu gitaramo cyayo. Yego, benshi ubu bari muri veye rwose. Yego, mwakoze rero kudukurikira, kandi abatarakanda subscribe bibuke kuyikanda, ikandwa rimwe, kandi na like tumenye ko mwishimiye ibyo tubakorera. Ikindi mukande no kuri share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu. Munakande ahanditse comments, mwandikemo ibitekerezo byanyu mu bidushyikiriza. Umugoroba mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abo muri kumwe mwese aho muri kagiye katandukanye. Nshimiye abadukurikirana aho bari hagiye hatandukanye. Nshimiye kandi abatanga umusanzu runaka uwo ari bo bose mu kugira ngo tubagezeho amakuru, ndetse tugire n'imbaraga zo gutanga amakuru ubudatezuka. Mugire noheri nziza, Imana ikomeze ibane namwe.